iki cyumweru muri Bungabunga Ubuzima. Ukwezi kwa kabiri ni ukwezi kwahariwe ubukangurambaga kuri kanseri y'inkondo y'umura. Turaza kurebera hamwe umuhate igihugu cya Zambiya kirimo gukoresha mu guhangana n'iyi ndwara. Ikindi, ese haba mu by'ukuri hari inyungu ya vitamini n'inyunganiramirire ku buzima? Turaza kubireba. Izi nkuru hamwe n'izindi turazigarukaho muri kiganiro Bungabunga Ubuzima cya none. Ndabaramukije, ndi Eugenia Mukankusi. Mbahaye ikaze mu kiganiro Bungabunga Ubuzima. Bayita rwicaruhoze kandi iza ku mwanya wa 4 muri kanseri zibasira cyane abagore ku isi. Kanseri y'inkondo y'umura iterwa n'ubwandu bw'udukoko twitwa human papillomavirus dukunze kwandurira ahanini mu mibonano mpuzabitsina. Nk'uko bitangazwa n'ishami rya ONU ryita ku buzima OMS, abagore bagera hafi ku bihumbi 604 basuzumwe ubwandu bushya bwa kanseri y'inkondo y'umura muri 2020. Ni mu gihe abagore bagera ku bihumbi 342 bapfuye bazize iyi ndwara, kandi ijanisha ringana na 90% ry'abapfuye nabo mu bihugu bikennye n'ibifite ubukungu buringaniye. Kanseri y'inkondo y'umura ishobora kwirindwa cyangwa kuvurwa mu gihe isuzumwe hakiri kare. Bwinshi mu bwandu n'impfu zituruka kuri kanseri y'inkondo y'umura bigaragara cyane muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Zambiya iri mu bihugu bifite ubwandu bwo hejuru cyane kuri uyu mugabane wa Afurika, aho iza inyuma y'ibihugu bya Eswatini na Malawi. Abategetsi muri Zambiya bavuga ko buri mwaka abagore barenga 3,000 basuzumwa bagasanganwa iyi ndwara, kandi ko abagera hafi ku 2,000 bapfa ariyo bazize. Karen na Kawara, ikirangirira n'icyamamare mu itangazamakuru, yarokotse kanseri y'inkondo y'umura mu myaka inishize, ariko benshi mu nshuti ze ntibagize amahirwe nk'ayo yo kuyirokoka. Yashinze kandi ayobora umuryango udaharanira inyungu witwa Three Sisters Foundation Zambiya, ugamije kurwanya kanseri y'inkondo y'umura no kugarurira icyizere abigiraho ingaruka n'abayirokotse. Uyu muryango kandi ushishikariza abagore kujya kwisuzumisha hakiri kare. Umuyoboro wa Nakawara wo ku rubuga rwa Facebook, aho umaze kugira abawumukurikiraho barenga 130, unyuzwaho ibiganiro kuri kanseri, akanawukoreraho ibijyanye n'ubufasha n'ubuvuzi. Nakawara usanzwe ari na ambasaderi wa OMS, ntaterwa isoni no kuvugira mu itangazamakuru ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina, kuko ashishikajwe no kwigisha abaturage mu gihugu kigitsimbaraye ku mico ya kera kuri bene izo ngingo. We are able to break the silence. Tubasha gutobora tukavuga kuri kanseri y'inkondo y'umura twifashishije abantu nkanjye n'abandi bayirokotse umuryango Three Sisters ufite. Ayo n'amahirwe kuri twe yo kwereka abantu ko nubwo kanseri ari indwara yica, ariko inavugwa igakira. Nk'uko bitangazwa n'ishami rya ONU ryita ku buzima OMS, kanseri y'inkondo y'umura ifata ku nkondo y'umura w'umugore. Hafi ya bose abarwara kanseri y'inkondo y'umura biboneka ko uburwayi buba buturutse ku kwandura udukoko twitwa human papillomavirus cyangwa se HPV mu mpine, virusi zizwi cyane ko zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Iyo isuzumwe ikagaragara hakiri kare, kanseri y'inkondo y'umura ni bumwe mu bwoko bwa kanseri buvurwa neza bugakira burundu. Rebecca Siyambwati warokotse iyi kanseri avuga ko yagize ubwoba bwinshi ubwo yasuzumwaga agasanganwa iyi ndwara mu myaka 5 ishize. Yashatse ubufasha binyuze mu muryango Three Sisters. Mu muryango iyo umuntu asuzumwe agasanganwa kanseri, biba bivuze ko uwo muntu agiye gupfa. Rero natekerezaga cyane ku bana banjye nsize ari imfubyi. Ntibyari binyoroheye na busa. Nta kiguzi na gito cyishyuwe ku buvuzi nahawe, navuriwe ubuntu. Byaranshimishije cyane kuko nta mafaranga yo kwishyura nari mfite. Muganga Catherine Mwaba ni umukuru w'ishami ry'ubuvuzi bwa kanseri bwifashisha ikoranabuhanga ry'imirasire ya X ku bitaro bivura indwara za kanseri. Aherutse kubwira ijwi ry'Amerika ko muri rusange umubare w'abarwayi bashya bakira buri munsi uri hagati y'2,700 n'3,000 ku bwoko bunyuranye bwa kanseri. Muri Zambiya hari ibitaro bimwe rukumbi by'indwara za kanseri ku baturage bagera kuri miliyoni 20.
Minisitiri w'ubuzima wa Zambiya Sylvia Masebo aherutse gutangaza ko bari muri gahunda zo kubaka ibindi bitaro bibiri bivura indwara za kanseri mu bice binyuranye by'igihugu. Muganga Chuma Njovu, umuyobozi ushinzwe ubushakashatsi n'uburezi mu ishyirahamwe ry'abaganga bo muri Zambiya, ashimangira ko hakwiye kongerwa ingufu muri gahunda z'ikingira, cyane cyane mu bice by'icyaro ahari ubwandu bwinshi bw'indwara ya kanseri y'inkondo y'umura. Dukwiye kwibanda ku gukumira. Iki rero nicyo gikwiye kwitwaho. Tugomba kumenya ko gukumira biza ku nzego zinyuranye. Hari urwego rwa mbere, ariko kuri ubu tugomba kwibanda ku gukumira ku rwego rwa mbere n'urwa kabiri, aho twibanda cyane kwikingira. Iyi gahunda ikaba yaramaze gutangira. Abategetsi ba Zambiya babifashijwemo n'ishami rya Loni ryita ku buzima OMS batangije gahunda yo ku rwego rw'igihugu ishingiye ku nkingi 3 za Loni z'urugamba rwo kurandura kanseri y'inkondo y'umura ku isi. Gahunda ya Loni iribanda ku gutanga urukingo rurwanya agakoko ka human papillomavirus cyangwa se HPV kuri 90% by'abana b'abakobwa b'abanyazambiya, gusuzuma nibura 70% by'abagore, ndetse no kubaka ubushobozi ku buryo nibura 90% by'abagore basuzumwe bagasanganwa kanseri y'inkondo y'umura babona ubuvuzi. Wabuzi igitera kanseri y'inkondo y'umura nuko wayirinda. Niba uri umugore uhangayikishijwe bingana iki n'iyi ndwara ya kanseri. Ibi ni bimwe mu bitekerezo by'abatuye i Nairobi muri Kenya kuri ingingo. Yes, I am, because there are so many high risk of us female. Yego, ndahangayitse kubera ko hari ibyago byinshi ko twe ab'igitsina gore twayandura, kandi urwego rw'ubuvuzi ntirwabasha kutwitaho twese. Of course, I'm concerned about cervical. Birumvikana mpangayikishijwe na kanseri y'inkondo y'umura kubera ko nkunda ubuzima bwanjye, kandi ntekereza ko ari ingenzi ku bagore kwita ku buzima bwabo bw'imyororokere. Icyizere kuri ibyo biragoye kuyivura, birahenze cyane, kandi turabizi ko tuba mu bihugu bikennye cyane. I'm concerned because cervical cancer is something that's affecting so many women right now. Yego, ndahangayitse kubera ko kanseri y'inkondo y'umura ari indwara irimo kwibasira abagore benshi kugeza ubu. Iyo urebye ku barwayi ba kanseri urasanga benshi ari abagore, kandi kanseri barimo kurwara zifitanye isano n'imyanya myibarukiro nk'udusabo tw'intangangore, inkondo y'umura, ibintu nk'ibyo. Sinabihamya mu by'ukuri bitewe n'uko nta bushakashatsi ndayikoraho. I am concerned about any disease that affects. Mpangayikishwa na buri ndwara yibasira ubuzima bwa muntu, cyane cyane ko ibishobora guhitana ubuzima, kandi kiyongera kuri ibyo bijyanye n'ibibazo by'ubukungu turimo, ishobora gusenya ubukungu bw'umuryango. Yego, ikindi rero sinsobanukiwe niba hari umuti wayo cyangwa utaraboneka. Irampangayikishije cyane. Ntabwo nyizi neza kubera ko ntayikozeho ubushakashatsi, ariko ndabizi neza ko ari indwara itandura. Yes, I am concerned about cervical cancer, and this is because Yego, mpangayikishijwe na kanseri y'inkondo y'umura bitewe n'uko kanseri y'inkondo y'umura ari indwara yibasiye cyane abagore. Ndi umugore, kandi umugore uri mu muryango mugari wacu. Ngomba rero guhangayika. Nibwira ko bitera kanseri y'inkondo y'umura kenshi ari ubwandu, tuvuge nka zimwe mu ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Kurwanya indwara zibasira umuyoboro w'igitsina nibwo buryo bwo kuyirinda. Ugomba rero kujya wisuzumisha kenshi kwa muganga. Muganga Fatanzwa Nzinamarira ni umuyobozi uhagarariye umuryango ikapu muri Zambiya. Uyu muryango mpuzamahanga ukaba afite icyicaro kuri kaminuza ya Columbia muri Amerika. Aratuganiriza kuri kanseri y'inkondo y'umura, anadusangize zimwe mu ntambwe zatewe mu rugamba rwo kugabanya ubwandu bwayo mu bagore bo muri Afurika. So cervical cancer is one of the most understood. Kanseri y'inkondo y'umura rero ni imwe muri kanseri ziganje kurusha izindi ku isi. Mu by'ukuri ikintu cya mbere gitera kuyirwara ni ukugira aho uhurira kenshi n'udukoko twa virusi twitwa human papilloma virus HPV. Virusi ya HPV yo ubwayo ifite amoko yihinduranyije ari hagati ya 16 na 18 afatwa nk'ateza ibyago byinshi byo kurwara iyi kanseri. Usanga rero iyi virusi yandurira mu mibonano mpuzabitsina, kandi mu busanzwe ubudahangarwa bw'umubiri ubwabwo buba bushobora kuyirwanya iyo ikiri mu byiciro bibanza.
mu by'ukuri nta bimenyetso igaragaza ibyo bishimangira impamvu yo kwisuzumisha bihoraho. Icyakora bitewe n'urwego indwara igezeho, abagore bashobora kubabara mu gihe bakora imibonano mpuzabitsina, kuribwa mu kiziba cy'inda, bashobora se kuva bidasanzwe, kuva cyane mu gihe cy'imihango, bashobora no kuzana ururenda bidasanzwe. Hari zimwe mu mpamvu zishobora gutera ibyago byinshi byo kurwara kanseri y'inkondo y'umura. Ibyo birimo kugira aho uhurira kenshi na virusi ya HPV, gusa hari n'izindi mpamvu z'inyongera nko gutangira gukora imibonano mpuzabitsina bakiri batoya ku bana b'abakobwa, aho aba bari mu byago byo guhura n'ubwandu bwa HPV bikanabaviramo kurwara kanseri y'inkondo y'umura. Ikindi, ubwandu bwa virusi itera sida nabwo n'indi mpamvu ikomeye ishobora guteza ibyago byo kurwara kanseri y'inkondo y'umura. Abagore babana na virusi itera sida bafite ibyago byikubye inshuro 6 byo kurwara kanseri y'inkondo y'umura ugereranije n'abadafite iyo virusi. Rero mu bijyanye no kwisuzumisha hari uburyo buhoraho bwifashishwa yewe no mu bihugu bifite amikoro aciriritse. Ubwo ni uburyo bwo kwisuzuma hakoreshejwe acide acétique. Hanyuma kandi hari ubundi buryo bwo kwisuzuma harebwa uturemangingo fatizo bakunze kwita pap smear. Kugeza ubu kandi dufite uburyo bwo gupima virusi ya HPV binyuze mu turemangingo sano DNA, ari nabwo buryo bushya bugezweho bunatanga ibisubizo byizewe cyane kurusha gusuzuma hakoreshejwe amaso. Ubu bufasha gutahura utubyimba duto cyane twa kanseri kurusha ubwo gusuzuma n'amaso hifashishijwe acide acétique. Hanyuma kandi mu bijyanye n'ubuvuzi, ahagaragaye utubyimba tubanziriza kanseri, hari uburyo bwo guhita tuvurwa ku kanya. Muri ubwo buryo hari nk'utwitwa LIP bwo kubaga utunyangingo turwaye. Hari kandi ibyitwa kiriyoterapi, ari bwo gukoresha uburyo bw'ubukonje mu kwica utunyangingo twa kanseri. Naho mu gihe indwara igaragaye byaratinze, hifashishwa ubundi buryo bwo gukoresha imirasire ya X no gushiririza utunyangingo twa kanseri, uburyo buhenze cyane kandi butaboneka henshi. Ni ingenzi ko abana b'abakobwa bigishwa bihagije ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, bakigishwa ibyerekeranye n'imibonano mpuzabitsina kandi bigakorwa bakiri bato, kubera ko kuri icyo kigero kurwara kanseri y'inkondo y'umura biba bishingiye ku mibonano mpuzabitsina n'ibyago bijyana no kuyikora utikingiye. Nk'uko inzobere zo ku ishuri rikuru ry'ubuganga rya Harvard zibisobanura, inyunganiramirire za vitamine zifite akamaro gake, yewe ni nk'ako ku bantu basanzwe barya indyo yuzuye irimo imbuto, imboga n'ibindi. Ibyo ni ibintu bikungahaye kuri poroteyine byubaka umubiri. Cyakora abantu bafite ibyago byo kubura intungamubiri bo bashobora kungukira muri izo vitamine z'inyunganiramirire. Urugero, nk'abantu bageze mu zabukuru, umubiri wabo uba ugorwa no gukamura vitamini B12 mu byo barya. Hari kandi n'abafite uburwayi bubangamirwa n'igogorwa ry'ibiryo ndetse n'abafata imiti runaka. Inzobere ziburira ko gufata ikigero kiri hejuru cya vitamine z'inyunganiramirire bishobora kubangamira umubiri mu gukamura intungamubiri zirimo n'izindi, cyangwa se kwakira imiti, ndetse bene izi vitamine zikaba zahinduka uburozi mu gihe zifashwe igihe kirekire. Inzobere zikavuga ko ari byiza kubanza kugisha inama abaganga cyangwa se abahanga mu bijyanye n'imbonezamirire mbere yo kugira inyunganiramirire bafata. Ikiganiro cyacu Bungabunga Ubuzima naha tugisoreje. Ku yandi makuru y'ubuzima, inama za gufasha kumererwa neza ndetse n'ibiheruka kuvumburwa mu rwego rw'ubuvuzi, gumana n'ijwi ry'Amerika ku rubuga rwacu rwa interineti @Radiyoyacu.com. Wanadusanga no ku zindi mbuga zacu zitandukanye, X, Facebook na YouTube, VOA Radiyoyacu. Naho ubutaha mukomeze kugubwa neza kandi muharanira ko umunsi wanyu wari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze.